wakati. VTFM na Botiboti. Ekoten vikemni Opunzis, proud sponsor of the Fijian Roa. Ibina ka nanda saliga kamera kingo na VTFM na bongi ibina nikua wa ambulo tsunga vikemni na siya matalutsunga mengori na 92 FM 92.4 FM kina 92.6 FM may regraki baka na ambulo taltunga ngori vikemni keda natura na marama nindo bataltunga mai na wasini ngono binango na bugo ni nanda ya wogo ni Botiboti kena ronga ditunga na beital no lasa so saranga ka ndala ko duru tu ka ndambo rongo da tumai ndamai sa ndamai rongo tal tu ndambo gibina nikua iya o bambulo tsedi bikemni na siya motok mai ndambo ngindai na Facebook page ni VTFM bikemni keda ni tokani ni siya motok mai ngori tamai choso baletin ni mbule bina ka bakin be sire rogo tuitonga ni mbule bina ka sabani ni bina tal tu bikemni retau tebi tamata kitonga de borua siya motok mai toba ta ndambo gibina nikua sabani ni bina tedi bekem ni lolo mambimbite ni lolo nom ni bubale nugi akan di lebu ni boleh bina karosi kei nomuna sabani ni bina taltunga ni eleno babele ni boleh bina sing bula to my friends and family in Fiji boleh binaka tina ia tumbuna matakimbau ni boleh binaka mena ni meni kena ngori borua sekanung leda bikina ve nabubale ni chochi anauda mai to muka kei sione mai ni sulandi bote kei irike sarna weka ni bubale nabunin ribi ni siya mataltunga ya Ruth ikatonga na mungone lewa saba ni libira te ni sirwaya ala mambimbite ni bekem de na bugini ko mili simanu dolo binana ita magene ni mangani kirangori abe birthday boy kiti buki nano reef mai na roko yawa village gori boy sambeto do sambule binaka mili ngai bazman mai enam bogi binani ko bakina betina iji dhabi rabi dakau ndo mule binami na bir na Sunday school mbalin roka erabuli aksin koros juga mai waito sa kasa mai tere bena bogi binani ko sa lolo mambimbe to yani baka no ni binabir rongane ele no babele mule bina from Sydney
Thank you for joining us this evening. Lewante imbura bina katau. Wani ni bina bikem ni sema chunga mingor may namusau may ba. And ang bongi bina nikua. Okay, nonon tital no lasa. Dongo lepo manday nonon tital no lasa. Au bin qaravi chukmai and siga bina nikua bin qaravi chukmai and roto chuna tulu na kaloko sa toko maingori. And rara may na St. Joseph the Waka. Na buko ni non raungito kina na timi ni under 17 ni Lelin Memorial School kina under 17 ni Tailebu North College. Dona gitu bina ka rabador na timi. Mebaka ni ngole tueni. Kala na lebu ito ko ni wir ngone ngai tu batal tunga ni okenda. Enda buli o tima ina dona korni buli. Mebaka ni eu talanga au daga baka media, daga ba journalist na tamana ningito. Chikutal nga na salga kamuri ko na VTFM. Kau ngole tu mulai tambakan ng gito. Merawan ni update tiki kina ni talanoa ng gito. Rawan ni mo ando taltunga na tiki ni tukutuko me ngole ni tamban ni turongo. Ito ko na nanggo sar-sara chuko sarang gito chuko chobi tamba chuko. Salay kambakoro chuko na timi ni Tailebu North College. And wala ka sartunga na lain ni sikua. Beiro to na timi ni Lilin na mua ni rara baka kikurni buli. And tutun ni rara may baka kina Rups Plaza ya. Sarta ukang bakoro chuko na ngoni buling Tailebu North College. Dona scrum badida kaya matay ni scrum sa ni Tailebu North College. Ro scrum mo chinga sulio ko ebilelin. Mo charang ko siya chuko ni iabala binaka chuko na scrum winita ko lelin. Katol scrum somebody lista ko lelin. Oy na karongan ni scrum ya sa orto umbilitan man Tailebu North. O chinga may non rato tali soli totongi kibe kinan daw ni bito ko ni baka kinan na nangu kilana ngito ro raka rakabi o sari to ngai ni bango sari ta chuko ni o ka na darabu ni leli na huka chuko number 1 o reda tu ni na eba na baka esanga ni huk takabi na kasar chuko na polo en nango na fide ni kina o scrum half si half back o sari chunga ni bango sa singa banga mingo neba na sarto umbili may na Tailebu North la istalibirtu yan na polo solita likina bi Tailebu North katol scrum lelin na koe natua kana o simi kurboli koe nga gitu chungo en na chimi ni Flying Pigeons o sa ngole sar ya ko radio nga may sa kile rotu may sala ko sarto ina o yaw balita ni kiro yang baki bata may kitinana o sama ni ngole sar ni o wa mo tuku longa bua leka chuko na yawa ino mundo huka siya chuko na scrum leka chuko nga na barat tuko na ngabi ko na tuku me huk takaboto tola polo nimber toka Tailebu gori no ngole tuko no ko sa iya sa radio ko bi ko na huka na ngone ni Tailebu ngali sa kadi sarangay no kwa oy ngone no na ngone ngay niya kwa ngay ngone kasing to ko na huka ko sangay buruda ka sa tsuka na scrap siya batong ko na tambana lilito ko biro na prop sa kadi ni o kona ko ngone bi simi kurboli o ngone ko na iren me revi tavi simi kurbuleni sa kadi sarano ko me tuko na ngay no ko bi kwa hukta ka boto la polo leka tsuka na bam sa iya no kwa hukta ka tsuka boto tola na polo leka tsuka na bam ya ngone ngo arto rona prop ngone ngo sige na kena bala boka hukango ya dabo tsuk mantanga na tambandra una nona prop ya nilei scrum nga arto le toto batake tu bongailu na ngona ngai tu ni kino tadi simi kurboli hukta ka boto tolo tsuk mai na polo me hukta ka tsuk mai boto tolo polo ngoni nona boy niya sa iya nga mengo na ngoni ni bungalingo o ye mantanga uleka tsuk sarota ka meleka tsuk nebang ya non de tal no lasa en mbogi bina nikua ni takini na maruta ki tsuk na nonda abitokani en wasini ngono ngoni na Botiboti en mbongi binaka nikua. VTFM na Botiboti. Ekoten vikemni opunjis. Proud sponsor of the Fijian Roa. Yang ni sana ni michukani ni tokan ni sema tal tokan mengori en ibola mate na mbongi binaka nikua baka kina bikemni kete ni tumbu ni under 17 ni timi ni lelin. Na buko ni ganga sa may roch tala ni sigmina nikua rosa nga bulukan 2 tini na timi ni Tailebu North. Na buko ni sosota ni Eastern Zone Secondary School rugby competition, rugby union competition. Apa zuri tang may St. Joseph the Waka. O ni sana nimitini kina pa mimbi en ang bongin tinday.
bombolo tsunga ngori ke be lena railau nimbole bina mina ni meni kire be Italia butumbui na usori na Laura na namuni sing sulchu ni ko happy 55th birthday. Wakin na bi lewan day nimbole bina ka mina ni meni kire bo bale ni Mosese lui nimbole bina ka ya si so bakadolo nimbole bina tau na ni minga ni kire ngor na geng mai tobata nimbole bina ka na bale bu yasa siamo tsume na mbogeni ko yasi. Max Masori neta migene ni meni kire Australia. Isa vina ba lebu na vena ni mitsukumai na niche mara mausa ni mbule vina mena ni meni kira ngori bertono sosego na tika ngori ana Mary chobesa vena ni mitiga ni ngori on nani se tina indani ndo mbule vina kai Selina rakonda mana ni mbule vina ka mena siti ni suka kamida sema tsumiki na Selina na mbogini ko ba ni vina teni sei ni mili na sea tina ikara ni mbule vina ka mena ni meni kina isa mataka li mbule vina ka amena ni meni kina na rambogi tika ngore na tapu set ko das merewai se waraka tunga ngona nangu krimi matangali so semberangani ko temo ya sapa indonaka sai lasa ni mbule binaka o sai lasa nga sosya ngona tika ngore me botukula wani ni binate ni bikem ni tumbuna sa ni mbule binaka mena ni meni kina lo toka bero na tau karua kubu and wheel ndo mbule binaka iya wani maingere isa na bale mai tau na sama tsumai na mbogi binani ko Elisabeth Patricio do sana ni michiga ni kina na sosya ngona chiga ngori na bareki ni zaka ia na nunga wainrandra na bua keve na itasirio mbeni meli manoa ruveni rato na indinia ni matintu pena ni michiga ni semi Patricio turani kor ebono kula waindi na mena itasire wamul to ngor bitumbuna mai lo toka kubu wili seba atua doli ke meli ndo bole benaka wati tale tawa ni bole benaka mai na sengai nini wende bikem dona matunguni ngora chiga ngori botenga bi Paula Servatu taito lalanda bui ali bati tomu base mada o tutu buloni isa bina bale busa ndolana bilong gori sa ndorongunu wachigla gori kale si so malumu sala bina nita ngani mengani remata timi ni batu toko Highlanders nambuyani tu nabosa kira mata timi ni tualu batu mbalabu nabosa nabuni sota na singa ni mataka nukubura ground na bosa baka mimbinga kibe ira na team management botay bo mimbinga be la momo tukini la nene tukini nga mai nani mitunga yani bira isabina bale bonita kokotuno sa salomo mimbite ni be kemni nita de mesim bebu ni mbole bina mina ni mena so sengo na badere tonga ngor mena bai senga nga pa usabe masta Elia wa mimbita nga be tomaki rosi do mbole bina kai lang-lang itu biani ni boleh bina tahu mai sabu-sabu yang bogin dindai tinai agu ni boleh bina kami ni meni kira ngor be pisa bina na bitalai ngun ngor sarcinga ngor mai selian rau na mosi tinai agu ngangor na mulu-mulu mai nandi saya mo chung mai na bogin bina ni ko akene tarewa ni boleh bina ka megene ni meni kina birthday boy tumbui ana ni boleh bina ka tumbuna na ni mitani kin lo tokan da White Street kubu Willy Seba Meli Doli ke itua don boleh bina kai sai lasa ni boleh benaka ban ni michanga ni kira sai lasa mai watu ko la sosya ngona chiga nambo ni kwa tama Joshua boleh kanjin salai ele ka chum dala ko em ta tu no have back bua le ka chiga ne ba mu ta ka botolo chiga polo yital mo ka kya o yo mandala le ka chiku anambari ni boleh benaka mena ni meni kira bekem dona bo wale ne yambesi ya fumanu ke anambari litimbari bukan bimbinga we arto na le nimbure vesi tapi a district school na bugoni ya ulangere ni mataka isa mbule benaka ndo mbule benaka le la loni de bambongi ndo mbule benaka mena ni meni kina timi ni under 16 ni ACS erto na sota chuko ke tay lebu north na borwengo mai mbure basanga sala lama bimbiteni gele sota di kina meli sota ni ndau mbule benaka tau melesi ratun ranra ni mbule benaka ndo benaka ita mena ni mani kena na ni mena bikem do na ngito bindi tinga ngori indimbulu o roko sakeasi etamai sireli mbui ke ani do mbole bina kala lama bimbi te bikem do sombo sai ni milia na sea takomori do bina mena ni mani kena bikem do ndanda betonga ngori security booth Landers Bay Resort and Spa Fiji na mundo manindia ke neita Solomoni no monitoranga tau Rusia te ke maraman reu ester mabibinga bi marama seki recheli nimbole bina merwale sile nikali nimbole bina men rombo to toka tele ndo bulango nei wakina betine meriani nimbole bina mai napia New Zealandi sabambula tal tungani akena tarayawa
Akeneta raya ni boleh namin ni berto na sibek jus ngangori na usori na lawan ra wa mimbinga ki be andabe langamu kandi ki kandi Melissa tunindao ni boleh namin ni kin leni combine sisters Olaisa Tosibini Miliana Senada Miliake Reumbuyo Rudio Naomi Maria ke pasya pando boleh benakai wa boleh tatane ko watison ilo may biti minani kin na staff Nabutu Stars resort yang geta may asawai lewan day ini boleh benaka ngani migay ni kira bir nabubale ni semindengay may malaki raki rado boleh benakai Selina roko tamana ni boleh benaba ni bertai berton timini namuni wanga si Eagles nanon rato una bagay tabi tiga madha ngoka Eagles tungai ndo boleh benakai Filorina di wainin rola dola benar warong tonga mingor may nazeba ki otago sabane ni binate di bikem ni nambong indindai Wati Kelly, ndo muli bina matagali, mena ni meni kena bikim ndo gori nakama, may sabu-sabu, sabano ni bina teni bikim ndo nambogi nikua. Hey, matagali Wati Kelly. Sesiya nga may nakaandoro sa ngaya, sobo. Eleno, ningi ba muri amanda Wati Kelly, Eleno akili ba unim muli bina me wakani sila, may alang gerogori sa apan ni bina teni bikim ndo seri dhunra, so siya ko na tsaka ngori koroi sibo-sibo house, nabilawa, mena ni mga nikin naturangan ni matangali, bitaba, Mosese evilitati wa kina Luisa babi minga be Ilami Lawrence anda bongi tige na tuba to gold mines anda bongi ni kwa una bola ni bulu bina dal bina nita mena ni minga ni kira gor be irna timini seningi blues artu babaro tiga gor nengi to na barom bukan ko tamai pete ni bulu bina ka mai na bala to kay malo mai ra waga bula nga be Petro Veronica Junior Monica bomi binga ki be tene pete do bulu bina ka na bongi ni kwa to masingali balu Yang boleh bina minani minga ni kina no mumatu wale mai nabwa ngonga kandabo endo boleh bina kai nati landa buke ni boleh bina ka nani meni kina na rewa serman kumbula umai mbua endo boleh bina ka bano di bina kai ni baka kin me milia baks ni boleh bina kai asa sa salalama bimbite ni na bugani kuwa waisale radolo ni boleh bina kem ni warang tonga mengor menene no wakaya na eneno nindia isa ni boleh bina ka eleno akili bau ni boleh bina minani meni kina bila isa akili bau kay maraya matu I wakani sila do siya mo kina nambo ini kwa. Wakina be usaya abondo naika do mure na may nangando nandi na nimiteki na tibi ni Baturu Green nang gito na madhango Salalo mambimbite ni bekem do nambo ini dai. Okay, sana may abroda patal toga na nanda yawo ngori na Botiboti nambo ini kwa na makadaltik may nanda yawa ni ba sa pambay na bukuri be nanumi manatini medha manatini karwa. Dagai siya may kina pala naman nung binanumi na messenger ni VTFM dahil may bitoka ni Twini Kina Naitoka ni nga ni Pingarabing ko, mga mula dito Emily Vera au yung watching from Hong Kong. Mula binaka. Thank you for joining us, Emily. Thank you for choosing VTFM tonight. Melissa Tindaw isa megena ni mitani kina bilisi na irongo alo aliba barongo tsaka mengor mai batu sekia sawara kiraki maira nambong idinda ya sar mai zabatal tongai kina nanda ya wongo ni namboti nambong idinda bun talanoa lasa sida mai rongo darawa yo kana toka ni kale si somalo muneta mena ni mendi birati ni batu toka helendes ke na timini tualu ngata engiri na saudi balu bina neta koko tuno salalama bimbite ni bekem ni tamai sireli anda wingalita isa ni mode aba lola mote ni bekem ni ke sema mai messenger ni VTFM daro be to kan tikine na boni dedication ke be nonumi ambong ni ko send your dedication to the messenger of VTFM and join me as we dedicate ourselves until 12 o'clock midnight nitoka ngani be ngarabe ko makara siksaka kati kemni kati Lani wuki nahinga dalbina night lala malebo may na saudo ko nabosa baraw na gito ni mataka isa kokatuno kalesi kokatuno salalo mo ni baka bimbi kem ni kalesi eleno akilibo
nimbole benaka Melisa mo de benaka tau Melisa tulindau woisa le radolo nimbole benaka